Poštovani ljubitelji automotosporta, sportski pozdrav. Evo već 11. veče za redom družimo se u ovim specijalnim emisijama, odnosno izveštajima sa najtežeg, najprestižnijeg svetskog automoto maratona, 36. po redu Dakar Rallyja. Pred nama je izveštaj sa 10. etape koja po svim prognozama za neke od takmičara još uvek traje. 10. etapa vožena je od Ikikija do Antofagaste u Čileu, a sa nama će i ove večeri biti naš stručni konsultant, gospodin Đorđe Đenić. I ono što nas svakako najviše interesuje na početku i ove 11. emisije jeste šta se danas događalo sa našim takmičarem Gaborom Sagmajsterom, koji je imao mnogo problema i opet je obnovio tu povredu ramena. Đorđe, dobroveče i odmah na početku da čujemo šta se to događa na Dakar Rallyju sa našim predstavnikom. Srdečan pozdrav gledalcima RTS-a. Gabor Sagmajster je juče imao jedan težak pad, sada je povredio desno rame. Pre 6 meseci je imao povredu levog ramena, probao je jednu besanu noć uz puno lekova da bi smanjio te bolove. Jutros je krenuo na 10. etapu, međutim imao je puno problema. Ja imam informaciju da je još u vožnji, da vozi drugi deo specijalnog ispita, trenutno je poslednji na specijalnom ispitu, ali i dalje drži dobro 53. mesto u generalnom poretku. Mi očekujemo javljanje Peđe Milinkovića, pa ćemo onda saznati verovatno i više informacija o tome šta se danas dogodilo sa našim šampionom. I za mnoge druge takmičare prethodni dan u Atakama pustinji u Čileu bio je zaista strahovit. I ono što je najzanimljivije, ova etapa vožena je u dužini od 689 km, svi su vozili istu deonicu itinerara, a 631 km bilo je specijalnog ispita iz dva dela, samo 58 km bezimnog dela. Pod kraj emisije čućemo čak i izjavu Gabora Sagmajstera koji je poslao naš kolega Predrag Milinković prethodnog takmičarskog dana, i čućete koliko je problema imao sa ramenom. Međutim, samo gledalcima, Đorđe, da objasnimo zašto je danas Gabor toliko zaostajao i šta se zapravo dogodilo sa njim. Ja imam informaciju, ja sam se čuo sa njim rano jutros, da je on zbog tog umora, zbog velike temperature, kada je ušao u pustinju Atakama, jednostavno shvatio da se izgubio, da se vratio na start specijalnog ispita i da je pokušao da bolje navigira. Ali čućemo šta će govoriti Peđe Milinković o tome. U ovim trenucima na direktnoj telefonskoj liniji iz Čilea je naš kolega Predrag Milinković, koji će nam dati rezime svega onoga što se danas događalo na Dakar Rallyju. Peđa, je jedan strahovito težak dan, pre svega za našeg takmičara, pa kakva je temperatura i kakvi su uslovi i šta se sve danas događalo? Izuzetno je visoko u ovom delu Čilea, naročito tamo gde voze takmičari. Dakle, imali su teške terene, najviše problema je bilo za navigaciju u onom prvom delu specijalnog ispita, baš kada je problem imao i Gabor Sagmajster. Sve smo malo pre na cilju specijalnog ispita Mirana Stanovnika, klubskog kolegu Gabora Sagmajstera, i on kaže da je tu mnogo se njih izgubilo. Imali su mnogo problema da pronađe pravi put. Nakon toga je sve bilo ipak lakše za vožnju, zato što nije bilo tih navigacionih problema. Ali bez sumnje, jako toplo, oko 40 stepeni, čim je stigao na cilj specijalnog ispita, nije nekako da se malo polije. Što se tiče Gabora Sagmajstera, on nas je jutro zvao i obavestio nas je da se nekako u toj navigaciji izgubio, da je imao bolove u ramenu i da se ne osjeća baš najbolje. Međutim, rekao je da će dati sve od sebe da se vrati na pravu rutu i prosto mi smo razgovarali, rekli smo mu da mora uvijek da vodi računa da ima vodu sa sobom, što on to naravno i zna. I znajući prosto kakav je Gabor, on je veliki borac, može sve učiniti da dođe do cilja. Ono što je važno je da je uspio da se vrati na pravi put, završio taj prvi specijalni ispit i mi ga čekamo na cilju drugog specijala, kako se će ona zadoći. Peđa, hvala ti najlepše i čujemo se i do kraja ovog Dakar Rallyja, kada ćeš nam prenositi šta se sve događa na licu mesta. Bio je to, dakle, naš kolega Predrag Milinković, direktno iz Čilea.
Poštovani gledalci, sada obratite dobru pažnju sve ono što se događalo Gaboru Sagmajsteru prethodnog dana, ali i tokom današnjeg dana sublimirano je u samo jednu njegovu izjavu koju je dao našem kolegi Predragu Milinkoviću prethodnog takmičarskog dana. Sada ćete čuti njegovu izjavu. Pao sam kod 130 km i preko volana i baš sam se razočarao. Nekako sam došao do cilja, još imali smo 280 km, dosta dobar tempo sam diktirao, međutim osjećao sam bolove, još veliki adrenalin tokom vožnje, još to nije toliko utjecalo na mene nego kad sam stigao u kamp i počela vrtoglavica, skoro sam pao u nesvest, legao sam, otišli smo kod doktora i rekli su da nije slomljeno, međutim ogruvano je jako. Dakle, velika borba u konkurenciji automobilista vodi se i dalje između Nanija Rome i Petra Hansela, kod motociklista i dalje ubedljivo vodi Koma. Đorđe, kakva nas očekuje sutra etapa? Sutra je 11. etapa Antofagasta El Salvador, dugačka 749 km i specijal 605. Sa vama su večeras bili naš stručni konsultant Đorđe Đenić i Nemanja Matić. Budite i sutra sa nama. Sportski pozdrav!